Anya laki din! Apay nga ta. Kalat mo na si Maya ti biyag dalo siya. Ay ket, kasta nga talaga tanagagdakit nga road nga gasawa. Kitaam nakagatang damanen iti kabarbaro asufada. Idi damo, refrigerator ti ginatang da. Sa idikwan, dakkel a TV. Sa ita, nagpintas a sofa. Kas iti kinunak Joan, nagagda nga main nga gasawa. Iso analabit, nakaurnong da. Diyak lapat dyan. Imposible. Anya ti imposible iti dayta. Ti amukit di katandaan numalya nila kay na. Anya? Nalabit, agkup-kupit iti opisina da. Ay, di kag sasao iti kasta, panang dadael dayta Joan. Anya lakit din aya. San man? Mamati ka kanyak, Maria. Isardeng mo daytan Joan. No awang gatangem nasaysaya at no gawid kan, tadyak kayat ti mairamraman iti bagbagam. Anya ti may sinasao day jay Joan, Maria. Nakitak a naggapo dito istor mo. Amangan no siyak manan ti sinarsarita na ditoy. Kwa, saan mo't kitde, Lucia? Naglain day jay amang padakas iti kaaruba na. Iso akagurak launay. Iti naminsan, napan na inwarwaras nga agkursonada akanokin nila kay na. Aya, Ay, naimbaglangan tasaan anamati nila kay ikaw. no apay ngamin nga kasta ti mapannasarsaritaan. Wan nga ruda. Nakita na laeng nagkuyog kami amagmag na ijay dalan. Kastakit dahin ti mapan na sarsaritaan. No apay ngamin nga nagkuyog kayo Wana, tanaira na nagkalugan kami iti jeep. Ay, kasta gayam. Iso asaan nga agbidot manen amang dadaal kanya. Tamangan noan niya ti aramidakan ko na. Kwa, anya itayan tigatangam, Lucia? Gumatangak iti sukaken soy Maria. Agadobo akman. Sige, mabitlaeng tayalaan ka tigat-gatangam. Bakit? Jack kayat ang makiap-apa ka? Tasaan nasayat niya ugali dayta? Basta, iti kanito amaduktalak asar saritaan nakmanin ni Joan. Ay talaga siwakag tingiwat na. Bay-bay amlat ta ka di dayja tao. Di oray man anya ti sasawan na kin ka. Tinaskain kat saan apod no. Agram nga road. Basta, saan ka makiap-apa? Saan nasayat dayta apakasarsaritaan? Si kamot la tinakababain. Anya ti kinunam, Joan. Saan kit dinapod no, nanang? Ang mga nukamang ti sindikato ni Anselmo. Iso asim Maya at ibiyagda. Adda kaday pamanaknak mo iti dayta. Rayawan pamanaknak ko, nanang. Tapod numad. Pangalaan da nga rod iti inggatang da iti appliances da ngay. Mangup opisina ni Anselmo. Dakkel ti sweldo na iti opisina ang ayan na. Oho? Jak pa adakkel ti sweldo na? Ang mga no minimum laeng? Ti importantay, adda panggadan na. Kunamatla no asino ni Lucia? Kunamlanbak nang? Apay ka di manan. Nagpipindas dagiti kawas na. Kundi manicure kan pedicure pa'y itan. Anya, Kan padakmatla ang agab-abang. Sa ita, kunamlanbak nang. Bakit? Nakasarita ka unti lutay di tabangir abakan ti alutay. kat, Gatangan tan patakderan tay ti balay tayaw. ay kat mayat alakay. Alaa, agpatakder ta iti dakkel abalay. Sigurado, kasta unay manin nga apal ni Joan. Sana kasta, bakit? Baliwam ti kasta nga ugalay. Tanaragragsak mutlaan dagiti agkakaruba nga kikinawatan. Yak pakaragsakan akaarubak ni Joan. Ay, saan kumaakasta? Bakit? Pangaasay, tabaliwam ti ugalay. Jak kayat amakiap-apa ka kunak manay. At to'y tinatgadak, bakit? May baglakit din ta nagsweldo kami ita. Mano da ito'y? Kompleto da ita, awan naksay. Nasaya at mag. No apay adi ka ngamin makasapol iti pagsweldoam iti dakkel.
Iti kasta, saan tayo kumamot nga agab-abang akastoy? Makagatang tayo kumamot iti kabukbukodan tayo abalay. Ket, kanya ngay nga rod. Sa nabali amay sakla karpintero. Tinasken, at napagtrabahwak. Kanayon nakapapaapalan day di alusya. Pasikat. Pangasim, tadi ka makiap-apa, bakit? Diyak kaya ti kasta. Tauray na kurapay lati panagbiag tayo. Basta natalina ay tayo. Awan ka apa tayo. Masuruna ka ni Lucia. Kunamutlano baknang da. Agkaragatang da iti gamit da. Di mon pakibiyangan ti biag ti sabali. Ti biag tayo kit di ti panunutem. Kitaam no kasano na ka matulungan. Makao matikas to'y abiyag. Rigat lati adda. Makapasuron. Wen, pare Sandro, no kayat mo, makitrabaho ka, iti patpatakder ko abalay may. Agyaman na pare. No awan pagtrabaho kam ita, umaikan dito ayan ka o. Wena pare. Addan ng kontrata, iti pan nakaipatakdar, ti balay may. Nga mabalin ko latta, nga ibaga amay saka ngagtrabaho. Mabalin mo latta, ti mangrugi inton bigat. Ta kasaritak pa, iti mang kontrata, iti balay may. Wen pare, katagyaman na. Makita kita dayta, Sandro? Kalat amang ipatakder da iti balay da? Sapay nagdakkel abalay iti patakder da. Bakit? Kan may sa, ginatang da ti lote apang ipatakderan da iti balay da. O, nangalaan da nga iti kwartada? Awanan bibiyang mo dita. Di ka makikarpentero kadakwada. Narigaton, nagtaod da ita iti illegal. Ang mga no agmalas tayo pa'y no kasta. Ipakan mo kit di kada kamin ti aggapo iti illegal. Saanan? Oy. Di kagsasawi ti kasta. Anya lakit din aya. Agpay sumot. Iso nga agsapol kalaangan iti sabali a pagtrabahwam. Nalpas nga rudin tay sigod at trabaho. Iso adi talangan ipatakder ni pare Anselmo. Imbag dita taasidag. Saan ako nagpletipay? Saan ko nakmat? Agmalas ti biyag tayo no agtrabaho ka dita. Iso saan laangan? Apay adi ka makitrabaho di ta maipatpatakder abalay. Idinto ta inayaban na kamut ni Anselmo. Saan na nanang? Apaanak ni Joan wag trabaho ak kada pare Anselmo. Apay kanu adi na kayat. Anya ti rason na. Amoy umat ti asawak nanang. Apay nga raod nga iso ti patsaw. Adi ka ket agtrabaho. Tagis istambay kalaeng. Agapa kami nga rod kini Joan. Iso abay amlatan. Anya nga iti igatang yu iti kanunyaw no awan trabaho. Padasak ti agsapol iti sabali, nanang. Ayun na yun ti asawam. Trabaho lang arudan ti umasidagkan ka. Ngam di nakat kayat. Anya klase a panunot ti adakan ko na. Ay, bagpay ngagpay so dalo siya. Taaddan ton dakkel abalay da. Ta illegal ti aramid di Anselmo. Kan kamang ti sindikato. Amom ka di adakkel ti maalada dita a kwarta? Ha? No illegal, talaga nga ado ti kwarta dita. Ay. Mangrugi ka man ng Joan. Usto daytan. Di ka agar aramid iti pakadadaulam metla mismo. Saan man Maria? Talaga akamang ti sindikato ni Anselmo? Ken ada illegal nga aramidan na di opisina da? Isu akasta, makapaitakder da iti dakkel abalay da. Anya ti sasawam, Joan? Ha? Ay na, iso daytan ti bagbagakin ka, Joan. Ay, Lucia, awan amok kadagiti lablabid ni Joan. Kinapudno na, laplapdak pa'y nga agsao iti madi kontrakin nila kay mo. Adda aklaang iti asidag. Iso anangag ko ti imbagbagam, Joan. Akamang ti sindikato nila kay ko. Ken adda aramid na nga illegal ija opisina da. Ha? Nangag ko amin day ta, Joan. Ha? May kaduan day ta adaras apanang dadaol mo kada kami. Hala, agkikita tayo ijay barangay hall. Ta idarum ka. Anya? Di nakiraman di talo siya. Jak kanunungan tin sa usawang ni Joan. Idi pa'y laeng ngay bagbagakin kwa na amade timang dadaol iti kaaruba. Di mo ilat tamamingga. Uray si ka Maria, di ka naglibak. Di nakiraman, Joan. Aramid mo laeng dayta, ta sa anak akasta. Sige,
Kita tayo di barangay hall. Ay, wunlo siya. Kasta ti aramidem tapno mamingga ni Joan. May saak nga agsaksi. Anya? Agsaksi ka, Maria? Idinto ta sika ti kasarsarita? Wan, ngamjak kanunungan, dagiti bagbagam, ammum dayta. Laplapdan ka, tadyak kayat ti mairamraman, ngam sigimit latta. Kun inwarwaras mo pa'y kadagiti ka aruba. Iso anas ken ang maitkan iti pagnakman na. Agruwam ka talaga. Lakay, agmultaak ka no. Nalpasan ti tungtungan medyo barangay hall. Kat kunada nga agmultaak iti 5,000 a pesos. Baka mo ka na iti pagmultam. Anya? Awan panggap mo amang tulong kanya? Iti anya aga po at tulungan ka. Mangibabain ka nga asawa. O sige, ingka nga rodan di tayan ni Lucia. Ta iso mo ti isakit mo? Di ore agasawa kayon? Anya? Wan, ingkan iti ayan ni Lucia. Siguro, ag gusto ka kunkwana, iso nga isakit mo launay. Ay, anyan ti kasta nga ugalim. O sige, pumanaw kan. Tadinak mo't la isakit nga asawam. Di ore ag sinatan, pumanaw kan. Anya, pinanawan niyaw ni Joan. Wananang, katagnagd kami pailang dito balayo. Kadwak dagiti duwang anak mi. Nala, awan parikot iti dayta. Talaga na uma akon kini Joan, nanang. Agsina kami na talaga. Total, isumot tinakarit nga agsina kami. Ay, oo na yan. Awan lat na pa nagbaliw na. Mala, agyan kayo nga rod dito'y balay. Nasaya at tapno saan amakit kita dagiti anak yaw ti ugalin na. Iti kasta, saan da amatulad. Lucia, imayak di ti balayo. Takidawag ko mga ibabawyo ti multa. Awan ngamin pagbayad ko, Lucia. Sapay pinanawan da kong dagiti aga-amak. Insinan ako ni Sandro. Ay na, Joan, amok no apay nga insina na kati asawam. Lucia, Ken awan bibiyang ko, no insina na kaman ti asawam, tagapumit la iti ugalim. Nauman kan ka. Ket ita, agbayad ka iti multam. awan pagbayad ko. Makaamu ka na iti pagbayad mo. Awanin bibiyang ko. Pangaasim, ibabawim ko mati multa. Dayta tinapagsasaritaan ijay barangay hall. Iso asaan ang mabalain nga ibabawit. Basta agbayad ka, ganabem at chismosa. Ay, awan maipautang ko ken ka, Joan. Agasem nga iti 5,000 nga utangem. Pangalaam nga iti pagbayad mo kat awan mo trabahom. Alangan maut nga isakripisyok ti ganan siyak dito'y store ko tapno la ipautang ko kin ka. Pangaasim, tatulungan na. Ay na, awan maitulong ko. Tikit di aramidem, in ka makisarita, nga inutom abayadan ti multam. Ken mangsapul ka nga minen iti panggedam. Tadi ka pumanag nalat taditan nga panagmarmarites. Maria, Idi pay lang amin na binagbagaan ka, adi ka sumanao iti kontra iti kaarubam. Tama nga, no day tamot lati pa kadadaelam. Ngam di ka ngamin dumngeg. Akasla, kabailam amin a tao iti panagkunam. ay nga, nangalaan ngay nga rudalo siya iti kwartada. Kalat abimak nang da. Ay na, nangabak ka no, ni Anselmo iti tinayaan na anumero, ijay ilay. Ha? Kastamot, ti ko na ni Lucia. Anya? No pa'y kasta, awanan ti bibiyang tayo no sa dino man tinaggapuan ti kwartada. Kun saan anasayaat nga inkadadadaulan ti kaarobam. Agnakem kan, Joan. Tano saan, si kamot la tinakababain. Anya laki daig. Nasa isaya atay at ibiyagmaw ti intunaram. Ngam ti inkasarsaritaan ti karubam. Nang runa pa'y no panang dadail na ita. Gaputakas iti kunada. Anyaman nga inkaramidain. Agsublimit lakin ka. Hala, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Ngayon tayo pinaulwan. Manar Sarita. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat
ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Nabarte ka kaon, pari Jackie. Agawin ako ni Balay May. Saan ka pa nga away, pare Tyson? Aginom tabay. Ado pa'y ti arak ken pulutan ta. Talaga jakon kabailan pay. Pari Jackie, nabarte ka talagan. No ipilit mo ti agawin. Makaraman ka kanya, pare Tyson. Anya? Di nagpabainan pare Tyson. May salahin nga kugtar ko ken ka maudatal kan. Good padasem pari Jackie. Sana ka mabutang ka, buksingan ka Kasta gaya pare Tyson. Ambom kate, analaingag iti kung fu. Nalaingak ngagbuksing, pare. Katag sinubok ta iti kabailan. Dahito iti kugtar. Tawas. Tawas. Sana nagdisuti kong termuhanyak. Sakmat ti dumanag. Saan ba ta nagdisaw ti danog mo kanyag pare Tyson? Dahito'y pa iti sidekick. Tawas mananti kong termaw. Di kaglise, pare Tyson. Nanang! Apay aya isang anak ko. Kas kala maururaman. Natatangkan tata Tyson. Apay da Tyson kan tatang mau. Agdindinanog da iti pag-iinuman da. Anya, Ingkaya nawaan ida, nanang. mala, mapantay ti ayandang aglablaban, anak ko. Anyat mapaspasa amak butaw. Aglablaban dang agpaiso, ngamsan mo't ngagdisdiso dagiti danog da. Anya, Buyaan nyo kadiida, nanasyon. Dahito'y ti paragan ka. ay sos, ilaylayat na pailaang tidanog na, ngam natumban. Ay sos, natumba mo't laang ni Tyson, amang danog kumakin ni Jackie. Makapakatawa ti aramid da. Aglablaban dang agpaiso. Saan mat ngagdisdiso ti danog da? Gapu iti bartak da. Papanaman na ang Jackie. Rumor ka man abigbigat, Mapanak la makikaroba, siyon bakay. amang ano ag kung fu ka man ang numabartek ka. Anya nga ag kung fu asasawam, siyon. Saan kit deng, kat nagdinanog kayo kin ni Tyson idi kalman, ngam saan mat nga agdisdis so ti danog yaw, gapo iti bartek yaw. Nagdinanog kami ayamat, kat awan mat ti malagip kao. Kasano kumamalagip mo? Kat kasta unay abartek yo kin ni Tyson. Tunggal dumanog ka, matumba ka. Anya, Oray ka la maisob-sob-sob nga agkugtar. Mangibabain ka lakayan. anya laki din ni bakit. Diyan mo day tangay magbagap. Ala, nagtugaw ka, Tata Jackie. Aginom taman kit di arak. Kakaiso na nga dakwartak. Wow! Naimas ti arak, basta libre, botog. Ay kito na, Tata Jackie. Agmay-may sak namin nga ginom. Iso nga inawis ka. Ay na. Wow! Nagadupay tinaidasar apulutan botog. Uy, ado ti pulutan ta. Nagimas ti pulutan ng rona no libre, botog. Mala, mangalakan iti inumam nga arak, Tata Jackie. Aginom tan iti arak. Ay uwan botog. Arak ko naman. Oops.
Ay. Anyat araramido mon manong Jackie. Agkungkung fo ka maten agmay sa dito'y dalan. Iya! Asus. Ay, nabartek ka manen. Isung agkungkung fo ka. Iya! Ops! Iya! Op! Ay na. Ay, di ka agpusipos itinapigsa. Ata ang mga numatumba ka. Daytoy pa iti kong taram. Ay, manong Jackie. Ay, natinagan ni Jay Kanan. Anay ko! Anay! Nagsakit tintero abagay. Apay nga dadonor ko. Anay! Apay, di mo amaw ang naipisok ka ijay kanal gapo iti bartek mo, Jackie. Anya? Ay, dyan amo day taas yun. No awan ni kabagis Anay, mo asimang, nalmes kan ijay kanal ang nakatinagam, lukaw. Anya? Agkungkung fu ka kanuan na bartek. Idi kwan, natinagkan ijay kanal. Anya? Inaramid ko ayamot day ta. Talaga mo, bagbagay mo tinagan mo a Jackie. Jackie Chan. Nagan tinalaing ako makarate. Anya? Kung pumaster ka mo tan numabartek ka. Anya nga ita tinapasamakan ka. Naga daw ti donor mo. Gapo iti nalabos apa naging inom mo iti arak. Anya laki din na siya. Anay. Anya lakit din ni siya nasasawam. Di mon ammo ti lubong mo no nabartek ka. Oh, yeah! Asus, anyat araramido mon tatang. Nabuhakan dagiti manok ko. Awanan, bayan kita manok. Naglalaban kami. Anya? Nabartak kayo manen tatang. Agkungkung fu kayo manen. Ape akabusaryo dagiti manok ko. Lumaban da eh. Kasano ko maalumaban dagiti manok ko? Saan da kamot kan anuan? Anyasan, kita anday ta may sakawitan isang. Langan natin mangkugtar kanya. Nya? Ala. Umasidag ka taglaban ta. Kawitan. Ay, uston tatang. Agawid kan, tanabartak kan. Sana gagawid. Naglaban kami tiday ta kawitan. Tinugtaram mo tanday takawitan tatang. Lumaban eh. Nya? Ay, nabartak manen ni kabagis ko at Jackie, ipagsyon. Apay aya ipag. Ada ijerabaw ti irigasyon. Agkongkong fong agmaymaysa. Anya, Nagalas ti langan ang agkongkong fo. Masara ibaba na ti sapin na. ay mangibabain da jalakay. Sapay saan nga agbribrave. Ay, anawa ko ma. Ngam ang mga nudanugan nak. Sikalatan ti mga nawa iti asawam, ipag. Aginom tayo iti arak, nga mawan ti agap-apa Tata Tyson, Tata Jackie. Bakit? Tuwa na. Di ka kadi madanagan butag. Agkumpari kami kini Pari Jackie. Saan kami nga agap-apa? Saan ka day, Pari Jackie? Ay katuan pare tayo saan. Agpinpin na tagtang agkumparay. Sana ya. Nangag mo butag. Agpimpin na tag kami nga kumpari kini Pari Jackie. Ala, arugyan tayo nga rodin ti aginom iti arak, Tata Tyson, Tata Jackie. Kakaiso na nga damanin kwartak. Nagimas ti arak ng runan no libre. Agpaiso na ita, Pari Jackie. Nagimas ti uminom iti arak, no libre, ti pulutan. Ibusan matan ti pulutan, ha? Anya ko mati bibiyang mo, Pari Jackie. Esos, di mo timbagak nga man ti agap-apa, Tata Tyson, Tata Jackie. Dito'y matingami na pare tayo saan. Di pa lamang alay tinapoy ta ipangan na lang ang dagiti pulutan. Butog. Abay, pakibiyangan na Pari Jackie. Agpulutan ka mat ano kayat mo? Di nagpagbusuran pare tayo saan. Anya ti kayat mo mapasama kaya, Pari Jackie? Esos, di kaya agapa Tata Tyson, Tata Jackie.
Aginom tayo lang. Buksingan kanto pare Jackie. Kabaylam laki day pare tayo sa. Sana saktikan karitem pare Jackie. Sige. Day talata mga ramigan. Pormaan nagitibok saing. Ha? Sumardang kayo man, Tata Tyson. Tata Jackie. Di kaglaban. Nako, dinanog mo tinobak. Dahil matiparakan ka. Kinagat mo tinapayag Uston, Tata Tyson. Di mo kagatan tilapayag ni Tata Jackie. Anay, nagsakit. Anay ko. Kinagat mo tinapayag ka. Postan. Anay ka. Anay. Nagsakit na ot-ot. Laon ay. Nagsakit ti kinagat ni Pare Tyson na napayag ko. Agyaman ka. Tasaan anapursing tilapayag mo. Tiawanan bay na tayo saon. At napuli na nga asaw. Kinagat na din tinapayag ko. Anay ko. Ay gunggunam. Day tati maalalam iti nalabos apa naging inom mo iti arak. Nauna anak lang daya Tyson kahit. Palsag tumat laeng no makita ka. Anya. Kagatag tumat ya agong na. Tapno agnakam. Anay ko. Nagsakit tinapayag ko. Kinagat na. Anay. Ay na, mangibaba ini tatang, nanang. Ay, wun nga rod anak ko. Matintin nagpainjay sa pinang agkongpo iti salunan. Kat katawaan ang dagiti tattao amang buybuyakin kwa na. Arig na di drunking master. Ay, mangibaba inday tanga amam. Isulangan ti buybuyaan dagiti taktao. Inakanawaan ni tatang nanang. Matnagan di sa pinang agkarkarate. Ay, wunan ako. Inka anawaan ni tatang mo tanay. Mangibabainan. Gusto na itang tatang. Sikan ti buybuyaan dagiti tattao dito'y salunan. Hapayayalap dan nag-isang, ha? Agkong kung fu kayo manin ngagmaymay sa dititeng nga ti salunan. Kababain. Idol ko nga rod ni Jackie Chan, anak ko. Wanan, nga magawit tayon. Matintin nagpayan day ta sa pinyo. Anya ko, ma. Oh my God, tatang. Agawit tayon. Agur-urayan ni nanang di tarwar ti salunan. Diyak kaya't ti agawin. Kaya't ko pa'y ti agsala. Dito'y salunan. Saan mat nga agsalsala ti aramidan nyo? No di kat agkarkarati kayo akas laad na kalaban nyo. Kalaban ko ni Bruce Lee, anak ko. Anya? Diyak kaya't ti agawin. Baybayan na nga ang Kung Fu. Kung Fu Master ko naman. Ay, talaga adya kon makaanaos ipag. Mangibabainan ni Jackie. Agkong fu numabartag. Wan nga rod ipagsyon. Nalimbong mat ti panunot na no saan anabartag. Kas kumaita. At dalang ijay sirok ti mangga anakatugaw. Wan ipag. Nakaululimok dayta no saan nakainom iti arak. Nakataltal na. Ay na, paritan nyo nga aginom iti arak. Tapno saan ama isagmak ipag. Hay, adon adaras a pinaritak nga aginom iti arak. Ngam aglibas mo't amapan makiinaum. Anya? No siyak ti mapunuan. Ay, jaklamon ipag. Di na urayanan ang makaungutak. Ha? Ni tatang! Dandanugan na matan niya posti ti kuryente. Ipagarot na siguro akalaban na day tapos ti kuryente. Ay, nini. Kugtagugtaran na matan. Ah, ipakaamok adagos ka ni nanang day to. Sa iso ti mga nawa ka ni tatang. Apaya di ka lumaban, ha? Lumaban ka? Ipakita mo ti kabayalam. Ti ko nam nga tagat mabuti nga ka nga. Oy, Kung Fu Master day daw itapnamam. Iso din ang kabayalan. Lumaban kayo, ha?
Patayik ti kalaban ko, no ko nagpatayik. Day, parakan ka. Anay ko. Nagtangkan pitulang mo si kakalaban ko. Anay ko. Ay, Jakay, apay adandanugam day tapos titi kuryentay. Hoyo. Anya, huyaw kunam kanyak, Jakay. Hindi ka, mamo. Sino kaya? Kasta gayam mabit lang tenak mga laiti talay. Irakod ka man langan. Agpatulong ka dagiti tattao, tapno mairakod ka. Ay, sakit ka iti ulaw. Anay ko, anay. O karkaran nagdito'y poon ti mangga. Nagaduti kuton dito'y kinagatdaan ti itlog ka. Ay, anay ko. Day pati maganab mo, Jakay. Ita, amamunak matsiguraw. Ay, uwan. Hamamukan bakit? Ay, pakawanid na kaon. Nagadunti kuton ako magkagat kanyak. Aginggat di ka agnakam. Saan ka nga ukarkaran dita? Mangibabain ka nga asawa? Kung fu master ka kitdag no mabartag ka? Agbalbaliw akaw na. Isahan ako niyag barbartag. Promise. Basta ukarkaran na kaon. Anay ko, anay, nagsakit. Kinagatan dagiti ko taon. Ti ubet ka, anay. Limtag san ti ubet ka, Saan ka di analaing ka nga agkung fo? Pati posti ti kuryente kat kalabanam? Wala, kalabanam mga raw dagiti ko taon. Anya, pangasimon, bakit? Nagsakitin ti ubet ko, kinagat dagiti ko taon. Agbalbaliw akaw na. Itan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan ni Tibiyag, ngayon tay pinaulwan. Kung Fu Master, dito'y drama tayo, Amiyalaki din, insurat ni Thea Tina Minisays. Isang sagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kam pinauluan. TikTok! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Nakasakto ako niti pagdigos mo, Ilbe, bakay? Ay na, kabailak mat nga aramidan day takot, kami lulakay. Diyan nga rod kahit ngagbanog ka. Nang runa, kahit mapangkape ag trabaho di opisina yaw. Naggagat kalakit din, ay kami no. Ay wang gayam, naidasar ka, hindi pagar mo saranta. Agar mo sarta pa ya, sak ba mapan ka iti trabaho, bakay? Wan kami no, lakay. Ay na, nagsingpot kalakit din, ay kanya. Ay rumbang lang nga, Ilbe. Ay ayaten ka ngamin, iso pagsirdian ka iti agnanayaw. Nagsweet kamutan, lakay. Ay, magsampitin ti agag mo kanyak, bakal. Ne, naggagat kalakit din, pare Camilo. Si Kaman hindi makikita nga glablab pa. Wen pare jitraw, iso pa trabahuan ni bakay. Ay, sa bagay, si kati agtagibalay. Tanimet LB ti agtrabaho. Ay, jak ngaminan makastrag iti panggadak. Adun tinagaplaya kam awan latta. Sa nabale, pare Camilo. Adamot panggadan ni LB. Sa maysa, awan taymet anak yo. Wen matkit di apare. Adumet day talablabaam apare. Sapay nagpupuskol nga ulas ken kurtina. Ay, wen pare. Nabayag ngamin asaan ang nalabaan da gito. Iso labaak matten tapno na banglaw. Wow! Nagbanglo dito o nagtibalay, kami no. Wen bakit? Madlaw akalablaba dagiti kurtina. Nasimpa dito o nagtibalay. Nagyaman na ka ha, tama gustom ti inaramid ka o bakit? Ay na, naggasat akon anak ki asawa ken kalakay. Nagtaer ka lang arudan.
Nagagat ka pa eh. Maragsa ka nakmat iti day ta nga imbagam. LV, bakit? Gapo iti da ito yung aramidam. Adan to reward mo kanya. Anya nga day ta reward, bakit? Jak ibagbaga alakay. Secret ko laang dayta. Anya? Isunto ti birthday gift ko kanka, Ay, no. lakay. Ay, naggana sa Diyo. Iso nga aggagat kalata. Tapno magatang ko dayta gift ko kanka. Ne, nagsapakan ang nagluto iti pagarmusaran, lakay. Wina, tagar mo sarkan, tamapan ka nagtrabaho, bakit? Wen, lakay. Ay na, bilibak at talaga ka. Sa anak amabisinan amapan nagtrabaho. Agtuga ko nga rodain. Agar mo sartan. Numalpas ka amangan, ingkan tumuntin agdigos ta, nakasakto ako iti pagdigos mo, bakit? Anya lakit din dahi ti asawak. Naggagat launay. Babay, nakmatkan ka, Iso atol tulungan ka. Babaen iti panagtrabaho dito'y unag ti balay. Papanam, Kamilaw, anak kaw. Nakapulis ka, mate. Ay, agudo nga tatang. Naibos nga minin ti abastumi ka ni Ilvay. Anyan, anak kaw. Per may tigagot mo. Dandan hindi ka pa yun aginana. Sana parikot day tatang. Sa anak mo ta mabambanog. Wen ang maginana ka, mate. Makabannog mo't kay tagtrabaho ito nagtibalay. Nasken nga gagatak tapno maayaw ti asawak tatang. Sa may sa, adda kano itid na kanyak asagot inton madanon ti kasangay kaw. Ay, wala niya. Umadanin ti kasangay mo. Uwin tatang. Mala, mapansya nga ruday ni ti papanam. Tapno makaawid ka adagaws. Nay, kis-kis-kis magdagiti kaldera o Kamilaw. Uwin na nang. Uging mo ngamin, iso kiskisa ko na. Ati mo pa yung dagiti babaeng agtagibalay. Anya nga tanong agdaster kalangay. Anya? Ay, tila ibagbagayo mo na nang. Una, ta si kamutin ti agtagibalay anak ko. Trabaho mamay. Pati panti ni bakit mo kutlaba. Anya laki din ni nanang. Pudno mag Kamilaw. Tumakder ka man pa dita. Nay, apay nga pagtakdarin dak na nang. Si akong timang kiskis ka dagiti kaldero. Kasi kamot anak kakayang dita. Anya laki din ni nanang. Siya ko, panalagaan mo dito at trabaho kay. Ay namasyanak ngamin kan ka anak ka. Nagado ti trabaho dito'y balayaw. Inton kuan, makita kan anak kabidang amagmag na. Anya? Antuin pagsukat ang masimang pahit, bakit? Na, iyawat mo mat amin ang dagiti ka sa pulak, lakay. Ay, ayaten ka nga rod. Iso nga ipay ko amin kan kadagiti ka sa pulang, bakit? Wow, nakakatats naman, lakay. Awanan yaman na kanyak, no yawat ko amin nakasapulam. Gapot na pakaragsakak tag-servikan ka. Day taman ti asawa. Iso di nakpakadanagan bakit ha? Nagagita, basta sikati pagserbyak. Una yan, lakay. Sikati amin ko, kun pagtaytayakan ti lubong ko. Jak agbyag no awan ka, itibiyag ko. Anya lakit din to'y asawa, kaya agbalin ka pa yun aman naniw. Manipod sikati inasawak, nagbalin ang naragsak ti biyag ko. Awanen ti sabali a makitkitak, no di day tarupam anapusaksak. Una yan day ta, Camilo, lakay. Pudno amin amang mangeg mo, o ayat ko. Sikalat babae nga inayat ko. Ultimo pay udmaw, nagbanglaw. Anya. Sikati inted ti apo, akata ko naynay ko. Ken kaparagpag ko. Dayta isem mo, isot ragsak ko. Wanan, apo man na niyong asawa. Sagmamano tila akong cellphone, Jasmine. Ay, si kamot gaya, manang LV. Wan, damagak kumano sagmamano dagito'y lako yung cellphone. Depende, no niya tigatangin yung ay unit. Ada nangina, adamat na laklak ka. Jay medyo nangingina, ta importante ata o ti pang tidak. Daytoy, napintas sa klase dayto a cellphone. Napintas nga agpaiso dayto a cellphone ah. Yes. Ay,
Asino ti gatamit ti cellphone, manang LV? Iregalo kini Camilo inton kasangay na. Ay, okray. Day tangaruda ti gatangan para kan kuan na. Wen, Jasmine. Ay na, sigurado ang maragsakan ti asawak iti da ito'y cellphone. No kasta, gatangam di may sa akalding ko, Mare Elvi. Wen, pare Jetro. Ngam di mo pa ibagbagakin ni kumparim a Camilo agumatangak iti maparti akalding inton kasangay na. Ay, wen, Mare. Mangnamnama ka iti dayta. Manungay di may sa akalding mo. Nangina ita ti kalding, Mare. Ay gaputa kasangay mo ti kumparek, discounted. Ay na, agyaman ak pare Jetro. Kan siyak tumatan ti mang parte, kan mangluto, Mare Elvi. Happy birthday, Camilo Lakay! Jack naman, naging mastos ka. Para iti kasangan ko ba kay? Kas itinako-nako, Lakay. Nagagat ka ngamin nga asawak. Iso anas kun mo't amarambakan ti kasangay mo. Agyaman ako na ba kay? Oh, adto ti birthday gift ko kan Lakay. Naanya nga day ta ba kay? Ay, katlo ka tapno makitam no anya day ta. One man, na, cellphone mo ay. Lakay. Ay na, Oh, magustom ka di day ta ang cellphone. uwan bakit magusto ak? Ay na, arapa po ti madan iti kastoy aklas iti cellphone baka. Awan ka ni ti madmadlaw mau, bakay? Day, anya ko mati madlaw ko ngay Lakay. Saan mo't narumrumwar ni Camilo iti balayda? Ha? Hindi pa'y kalma na nadlaw ko na ita. Kalpasan na nagawid na iti bisita na. Diyakom nakita pa ni Camilo. Ang mga nubi sila ang ije balay dang agtrab-trabaho. Amumutin ni Camilo, iso ti agtagi balay. Sa bagay agsiddaawak lang amain. Tadyak mutin makita arumwar. Saan nga ta maikan ni unag ti balayda? Ay na. Nagganasay. Nagpintasan dati babae nga agsalsala. Ay no, nagsiksay. Uray la, may nananapo. Ay, agmalmalema man nga agbuya. Apo nagmayatay nga, diya mauma. Camilo! Ada ka dita balayaw! Ay, banak ni tatang. Diya ikaskasaw. Camilo! Agpupukak dito silid may. Agbuya kita agsalsala, babae ti TikTok. Ay, wow! Nagganas! Ni, kaslawan mo tao dito'y balay. Napanan ngay ni Camilo. Ay sus, adda nakastrak apo sa ije kusina. Sa! Pumano ka? Saan pa'y matgayam inawan dagiti pinggan? Ay na, agkaiwarada pa'y lang itilamisaan. Napanan nga tanayan ni Camilo. Nagadot iwara dito'y balay. Agsukata kun, pasyak ti agdalos dito'y balay. Addalakit din napanan ni Camilo. Ni, adda ka matlagayam dito'y sila di cellphone, Camilo Lakay. Uwan bakit? Ay, simang patkagayam hain. Apay, anyat oras na yak? Alas 6 iti malaman Simang petak nga ruden ang nagkapo iti trabaho. Naa, diya mo napuutan, hindi pa naglabas ti oras. Malamang agpayson bakit? Kaya't mo asawan. Nagmalmalum ka dito'y silad ang nag-cellphone. Ay, uwan bakit? Ay na, nagganas ti agbuy at ti cellphone. Anyang binuyam ay Lakay. Dagito'y asik siya, babae. Ay, stay ko Gubat ko na kuma. Ay na, makapakatao ti mabuya dito YouTube Nagganas. Camilo Lakay, nakaluto kan iti pagarmusaran. Ay, mayata. Nakaluto kan iti pagarmusaran, kunak, Lakay. Ay, inay, nakaring ka magayamahin bakit? Ne, mapanak ang trabahon. Naluto ka din, ti pagarmusaran ta. Ay, sikapay man la agluto, iti pagarmusaran bakit? Agbuyak pa'y man iti YouTube. Anya? Malalala, ang kagluto. Tapno saan ka maladaw bakit? Ay. Nagrugitan dito'y arubayan niyo, Camilo.
Di ka pa yan makaakop kadagiti rugit ti aso yaw. Nay, kasi ka magayam na nang. Di mo pa yan marik na ti asidag ko kan ka. Day talatan silpon ti dumdumugam. Anyat ibagayo ayan nanang. Agmalmalom kamutan agsilsilpon. Ha? Di kan makadalos diti balayaw. Aha. Bayan pala data, dalos-dalos dita nanang. Anya, kat no naglaing ka iding agdalaos, naggagat kang agtrabaho. Baybayan nyo pala dagita wara dita. Madalusan tulat tati arubayan no agangin itinapigsa. Anya! Ay sus, nakailag ka pinanawak itay agsapa. Nakailag ka manan anasang putak, Camilo. Nay. Simang pagkamagaman bakit? Di mo pa yun napuutan ti isa sangput ko. Ipang pangrunam latan day ta cellphone mo. Agbuy-buyak nga road. Anya nga min ayati. Ha? Babae mo ti buy-buyam di ta cellphone mo. In silent mood mo pa tapno saan ko ang mga... Ay, kwa, bakit? Jay... Ay na, Camilo! Agbababawi ang alangtad kan ka iti cellphone. Nagbalin ka matan asadot. Manipod na addaan ka iti cellphone. Ay, kwa, di ka nga rood agungit. Bakit? Kasano sa anak nga guat? Kat di ka pa yun makaluto iti kananta. Ah? Di mo pa yun mainawan dagiti pinggan anangananta. Ay, kwa, bakit? Di ka pa yun agdigdigaws. Ah? Nagbangsit kan. Ala, agsarming ka takitaam da tamatam. Nakalablabagan akasla na laes nga ikan. Anya? Ay, mabagtita kaon. Di ka lang kumaning gagatangan iti cellphone, Camilo. Ala, asawa mo, dagiti babae, abuy-buyam dito cellphone mo. Tapumanawa kaon. Anya? Ay, sana bakit? Hindi ko pumampanaw. Agbalbaliw ako. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na inday pinaulwan. TikTok! Dito'y drama tayaw, anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Orlando, sigamot gayam, anya tigatangam. Ha? Ay, kwa. Sana ka gumatang nana. Umutang ako ma. Aniya, bigbigat pa ilang umutang ka manan. Di ka ka di mananagan nana. Bayadak tumula nga pa man nga dakwartak. Ala, pangasiyo ko ma. Tapautangan na. Dituyak ka gumatgatang kay. Sige, anya ti utang maya. Umutang ako may ti talo at tubay to nana. Aniya, tubay to. Ay unay kan lando. Bigbigat pa ilaang. Ngam tubay tukit din ti umay mo utangan. Nana may. Kasla dyan mo bayadan yo. Alam na. Yagyan tatubay itong utangan. Oh. Ay na, Lando. Imbes amakan ti utangam. Tadamot isang put mo kininanang mo. Ngam saan mo tara? Ay unayin ay. Awanin ta dupa sa unana. Oh. Yagyo ki idahin tanay. Kasla na magaan mo tinday ito karabukob ko. Dua lang aldawa sa anak-anak karaman ti arak na magamit. Anya? Sika maganti masabat ko parilan daw. Bigbigat pa ilang, nakainom ka manan. Ha? Wine, siya nga raw. Apay anya ti problema maya. No siya ti masaba mau. Kanina niya kumano nakainumak. Nya ti bibiyang mau. Ay, kaya, ay, awam mo. Mm. Bagaklaan, sika mo. Nasaya ano kasta. Wala ka nuwad na pari ko mau. Tano ka, rugyan tangad din nanog no siya. Oh. Ni, apa nga? Amaw, pari pandaw. Siyak, ti kauyungan dito lugar tayo. Siyak lang, ti pagbubungan da kita adwa tao. Nga main. Makita may, dakal, ti pamagay. Anya? Kan amaw, no adda tao matanugay. Makaturog iti makabulan, oh. Ay, una yan, pare. Ay, puno ti bagbagak. Iso ano di mo kaya maturog ti makabulan. Di ka agkamkamalay, ngagsao, kontra kanya. Mawata, ma!
ti imbaga ni Lando kan kalakay? Wayne, dakla pang panunutan na nakakaasinubilang lain. Isuki din ti dinanog ko. Kaya muna siguro, kabutan ko. Gapot adakkel ti pamagina. Sakit din ti butbut ngin na. Ala, bay amon. Talaga akas jay ti ugali na dayjay. Lastog na amin alastog. Kunamlan kabailan namin at tao dito lugar tayo. Sana bale, addan tula ta matumpungan na dayjay akatapat na. Saan nga amin nga aldaw kat kukwa na, tandaanam day talakay. Sa bagay, huwag matid eh. Sabay lang kung matakas ta. Barang isunton ti pagnakman na. Napalalo unay ti kinalastog na kahit. Ala, uston. Umay kakit din, intay uji kusina. Mangantayon. Wan nana, kasta ka no timbaga na kinilakay ko, di na minsan nagsabat ta iji kalsada. Anya, Nalabos mo ti kasjay nga ugali ti anak yun, nana. Bagbagaan nyo kumamot. Ang mga numakatumpong to ti tao ana uyuyong pay ngam iso. Narigatan. ala, bay ang Gina, kasaritak taw ti anak ko. Wan nana, iti kasta, saan nga amin a tao kat kasjay ti aramiden na. Inton kwan, iso lang araw ti dinanog da. Ay na, pangaasim ka di anak ko. Saan kumaakas ta ti aramidem? Ngamen, ang mga nututupanda ka, narigatan. Ay na, sa anak ang mabutang nanang. Kitain niyo mamuda iti bagay. Nagdadakkel, oh. Siyak, ti kadakkelan iti pamagay dito lugar tayaw, oh. Anya, Iso masiguradaw kung amin na tao. Mabutang na kanyak. anya. Amo yun nanang, mapanak iti paskay. No damadanong ko agrupo iti lalakay nga ginam. Para sa ko pa ilang, kagpapanawran. Ngamay, mabutang na kanyak. Ay Oh. unay kan landaw. Napalaluan ka manen, anak ko. Ay na, pudnaw, ti bagbaga nanang. Kamay sa, amaw na kiti tattao. Ano at dadanogay? Ay, makaturog. Ay, iti makabulan. Wino nasurok pa. Iso asyak ti aray, dito yung lugar tayaw. Oh, tandaan na nyo na ita, nanang. Naglastog mo tanday jay alando. No kasta ti imbaga na kinilakay mo, Gina. Ay wan nana, uray syakot maasarakot. Nalabos a kinalastog. Ala, bayan tayo latta. Amin a kinalastog at pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayjay a kinalastog? Ay na, sapay la kumata makatumpong to dayjay timang bitog kan kwa na. Tap naman agnakam amaming pinsan. Adan to, Gina. Adan to. Don't worry. Nasaya at nakita ka mutla ang landaw. Ha? Nanamar ka? Ay na, pangaasim ka day tabayadam siya inutang mo at alo at ubay to. Nabayag day jayan. 2 abulan. Nina naman. Pangaasim. Awan ti adwa sao. Bayadam kumamot ah. Tada inayon ko nga igatang ko itilakaw. Anya kay mo tinayan, anak. Di kay makaururay, oh. Kasla kay mo na di nga bayaran, may. Bayaran to ka day. Uray times 2 at ibayag ko. Aniya? Nasikapay ti alaganas na ang makaugat. Halaos taon, di kay sawasaw, oh. Ang mga nod na makangag. Di yung ibaga, di nakabutay, nana. Amin na tattao dito yung lugar tayaw. Agbutang na kanyak. Iso nga imposible, di kay kayagyag no siyak ti makaungay. Naglastog mo na jalan doon, no kasta timbaga na king ka. Uwan nga raud. Ay, di mo pala sinipat ti awanan bain, marwam. Adan to aldaw na dayjay. Saan pa nga ita? Nagbastos a lalaki? Ay, Kunamlano ka ba ulan na amin at tao? dayta ka no ti sang kaibaga na iti kaadwan. Nga isula ka no ti kabuteng ti tattao dito eh. Gapo iti kinadakkel ti pamagina. Inton kwan? Isula nga raw ti binugbog na. Awan na talaga babay na dayjay nga anak ni Bitang. Ay man, siyak man ti mang plano iti pagnakpan na. Aniya? Ne,
Apay, di ka kadipay mapan ijay laod italakay. Ha? Katno ita ti bispiras ti kasardaan tom kanlani. Ay, una niya. Mapan kamot agparang nakababain. Sapay aggayam kayo kini Anton. Jak sa mapanan bakit? Oh, taapay. Katawan mo't pakakumikumam ita. Wen, hanggang pampanunutek lang amin. Sigurado nga da nilan daw. Sigurado, nga isumanan ti ari-ari. Saan nga iso ti makagapo tapno saan ka amapan? Sa bagay. Mala, mapanak nga rod. Ay na, nasaya tayo may kapandong. Ayun tata, imbag nga rod tayong palagip ni bakit kaw. Nalipatak nga itati bisperas ti kasarda pare Anton. Wayne, ay pandong, makitam ti makit-kita. Ha? Makitam nilandaw nakaturog ije sirok ti kayaw. Kasta unay ti barte na. Basta ka di tata? Wayne, ngamin, ideal daw pa ilangin rugi na minom. Agpapaanawa ito ije salunan. Tunggal ada tukar, isaw ti ada ije tenga. Anya? Ada na panunot ko nga aramiden ta. Anya day tata? Hey, ikaten ti pagan anay nilandaw. Ikaten ti kaus na. Ha? Sana balay, sana makapuot na jay. Ngamin, nalaos ti bartek na. Ikaten aben, awan iba kita. Heh, kita, man magkordi pa ilang ti kinalastog na itataaw. Una niya tata. Uray siya akong timangikat iti kaos na. Sakpay nga agawid ta tata. Sige, sige. Ngem, alam ti kaus na. Di mo ibat-bati iti abay na. Iti kasta, agawid nga 1 kaus na. Abay ay. Oh, magkawas. Sino tinaramit kanya kiti kastulay? Sino ka tinaglapos din ko na? Wanan bay na nangaramit king ko iti kasta, paray. Dinapusan ta kamatay. Ay, nakababay mo tanyo. Awan na pulos ti kawas ka. Ay, pangasiyaw, tagkidam kayaw. Tanay tumakdera. Ay, puto ka na daw. Una ngem nakababain ka na iti tattao paray. Ibagada nga awan kawas dinalastog a tao. Apayan lang daw. Pulos mo't nga awan kawas mo na nakaw. Ay, inikadamot ti pagananay ko iya kasaran. Nanang. Ay, mamuak lang no sino tinangaramig kanya ti kasta. Talaga nga irisag ti rupa na. Anya? Ay, mababayin ako ni ti kasta unay nanang. Ay, sapay nagado ataw iya kasaran. Ado ti babalasa nga nakakita kanya. Anya? Ay, kasta unay, abartek ko nga may. Ngam no nausawa na ka namin pinsan. Gapo iti kastoy nga inaramid da. Ay, agsagana da kanyak no sino da. Anya? Kita ekmano niya ti maaramidan day jalan daw. No di pa ila nagpatingga ti lastog na. Wen nga ron tata. Bareng ano iso ti pagnakman na. Bareng may kat nan ti kinalastog na. Huwag nga rin. Ure siya kay di magustuhan ti kinalastog na. No ti panagkunana kakabalan na amin na tao. Ay, wrong. Kita antay atata. No adda pay rupa na nga agsublin ton bigat iti kasaran. Ay na, saanan nga agsubli day jay. Amok ang mabainain. Ay, sapay la kumarod takas tatata. Anya? Kasta ti inaramid yu kinilando lakay? Wen, linapusan may. Awan imbati mi akawas na. Iso ang nagawid, alam mo lamaw. Katkatawan, nagiti tattawa, makakitkita kan kwa na. Anya? Wen, adaw ti gumurgura iti ugali day jalan daw. Iso pagkakatawan da, iti awan kawus na. Kastaw na iti pungtot na Sa bagay matkit di Barang iti day nga inaramid yu, kat masursuro na ti agbain iti pada na atao. Makapaalak ni Lando. Apag iso mapanak agpakan iti aso. Napalabas ko nga awan kawus na. Ay, kasta.
Talyaw at talyaw no ada makakita kan kuana. Kasta aya. Wen, dinamag ko no asino tinanglabos kan kuana. Nga magsasauak pay laeng. Pinanawan na kaun. Kustula day jay nga inaramid na kenkwana. Katuan, tapno agnaka ma. Anya ti amo tayo. No isukit din ti pagpatinggaan ti kinalastog na. Nay, lando anak kaw. Apa yan? Madlaw ko kat kasla di ka matrumrumwarang. Nana? Kasla saan ka pa yan amapan makiin-inom kadagiti gagayimaw. Ay, yak kayatin nanang. Yak kayatin ti mapan makiinom iti uri asino dita. Anya? Ay, amangan no mauli man hindi kas iti inaramid da kanya kanya kasaran. Nga ilik ka, dadagiti pagan anay ikaw. Nagiti awanan ba ina nangaramid ah? Anya? Iti ka ano man nanang. Ya ako naginuma talaga. Kayat mo asawan. Dayjay lagayam ti makapasardang iti kinalastog maw anak kaw. Ha? Ay, nakababay man nanang. Kaslastan ah. Anya? Ay, pagyamanak nga rod dagiti nangaramid kan ka iti kasta anak kaw. Ngamain, gapo iti dayta. Napanunot mo ti agbalbalay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.